pamintu samane si sang baineku. Parannu sia sende sita musule lante penanda bisaranna puang matua umpama tanna pena. Ulendo channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Ya tu kadanna puang matua lata bahasa sia tarangi lan atu yate. Dia lalamai Pak Pudian 120 nanan. Pak Pudian 120 nanan. Apa dolo lata bahasa sia latanan nung te kadanna puang mai komi ta mas tambayang. Pure sumanga puang matua atu mi Pak Kamasian lako kami. Laki nene urangi sia umbasa kadami. Pena masalo patudukan ni pahang melo ite kadami. Pabatta kan ni umpogao lolangi te katuang kilan katokanan ni. Lansangan na po ang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu tomantanan si tuang uay matanna. Lame pare si tuang latek silelean. Moy anna male si tuang tangi tu to umba banne la diambo lan karung. Apa tae nasalai tang la sule si tuang latek silelean umba pa kutuna. Na dipakondi nakua. Umpak budai lalan tu inang sipatunna la diolai. Siulu solanasang tu di kamasay lan puang Yesu Kristus. Tae tumisa pengkarangan la umpabu tu bua melo sia me pamasan nang na ke tae na diolai melo duka sia tae na di pak buda-budai tulalan sipatunna la diolai. Ia te tanga sia kada ia te biasa dirangi diomai si misa tau tu randuk usaha ba tu pengkarangan diomai randuk diomai si bitikna sia si dikna belanna ya ke parruk ki penaanna sia tangakna tu to mengkarang iya to manasta kumua tae anna la suleleko tu nakarangna sangadinna la membua melo sia buda aselena ke nalambi mi atunna la na peburai tu iyanna to. Siulu solanasang lan puang Yesu Kristus. Ya tu Pak Basantah atu tetemo. Nenek bang di popenani lan luka menomban. La iya kia lo mingguna. La dio luka menomban sengak nah. Lan tekadan na puang matua. Batu iya tekadan na puang matua. Tanani unti romaleso itu pangakuan kapatonganan na siya kaparanuanan na to maapudi ton na ba tu pira-pira mo masay na tu Israel dio tondok pak paliran ya mo tu tondok Babel na pestabian to maapudi kumua ya tu puang matua ya mo umbasule tu to Israel laku katilendokan siya kamana-manan ya tu yan na to mendadi misa agan na pomasan nang sia na pomau pak to Israel sia buda bangsa sengak na tu unolai sia untarimai tu iyan na to. Siulu solanasang tu di pakaboro lan puang Yesu Kristus. Ia tu umbangun sule katuan ke bangka ki unolai kamaparisan batu kamasusan. Ya mau misa kara-kara masuli batu masusah. Apa ia tu kita tomak patongan? Paralu tak katotongi kumua, ia anna diolai batu di pak budai, la unolai tu mintu na tuyan na tos sisola batu satuan pak tundon na puang matua, la tak katonganan ni kumua ia tu dikarang na sia diranuan na inang lana pasake puang sia la membua melo ke nalambi miatuna. Ma dinbang ya kumua inang den patu paralu lata olai sia topogaukan lan atu totemo. Ta tu paralui atu si kalando pa batu masaipah lan katuanta. Apa? Mai komi anta susi to maapudi lamai Pak Basanta atu yate tama patongan kumua
Inama kuasa tu puang matua la umpe baliki sola nasang. Dikua ana ia tu mintu tok doan maapu utah. Sia uai matanta kiangga di olona puang matua. Ya moto ana ia tu malapu nah. Sia kiangga nah. Tu tontong tapeang-peang bak tu tapeagi lante katuan ya teh. Manasa lapayan sia lata tarima dio mai olona puang matua belan na ia mo otok na mintu kamauparan sia pak pasake. Amin. Tama sambayang. Sendekan ni paranukan ni urangi tu dio nakadami. Kumua ia kemengkarangkan ni manasa kumua laki tamu itu dio na buan na lante katuangke. Pamandakan langkah patonganan tontong siria kamarampasan dio mai olo malak bibi lansangan na puang Yesus Kristus kima kure sumanga. Amin. Rampoin de totu kadan na puang matua ki pak pisanan ba atu tarangi sola nasang kilan atu ya teh tontong bangki peta ada kumota subscribe ite kadan na puang sia tapak bagian ni kure sumanga siulu sola nasang puang matua tontong umpas sakit. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.